Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 18 z'ukwa kabiri 2025 ku masaha y'umugoroba. Ndi kumwe na Sentama wo kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama uraho? Muraho neza mushakamba, murakomeye, mwiriwe neza? Yego twiriwe neza, ni inkuru zidusetsa cyane. Inkuru zo nizoroshye hano mushakamba ko Naje kumenya ko yego Neva cyangwa Ndayishimiye yitakanye yatavye mu nama Kisekedi. none niyo yavuze ngo ntabwo bazahunga n'ihene n'abakongomani yamwise ihene. Yego. None nyuma y'ibyo yamwise ihene mushaka. None nyuma y'ibyo yavuze ko bo batazahunga, none undi yagiye gushaka ubuhungiro. Ndayigisekedi yahise ajya kwishakira ubuhungiro. Ahubwo yagiye gusaba uwo yimye. Yagiye gusaba uwo yimye kuko yamwihenuyeho. Njye ndi kureba ese ubu ntibaraza kwemera ibiganiro. Ubu Kisekedi ntaremera ibiganiro, cyarahitamo kujya mu buhungiro, guhunga igihugu. Sinzi uko aza kubikora kuko ibyo birakomeye. Ariko ari bukora ibyo yabanje gukora, niba yatangiye kujya gusaba ubuhungiro se. Yego. Hasigaye iki? Hasigaye kuhambira, cyane ko bivugwa ko famiye yose yajyanye mu Bubiligi. Yego. Igisigaye no guhambira. Yego. Hagati aho ngo u Rwanda narwo rwabwiye Ububiligi muti ndabona nta kintu mukitumariye, mugende mujyane ibyanyu. Mushakamba kiriya cyemezo nta kintu cyashimishije ko Ububiligi bugira agasuzuguro ntarabona. Ariko u Rwanda ruragaciye. Ni nabwo bwazanye gupima amazuru. Ibibazo byose biri muri aka karere n'Ababiligi babizanye. Ababiligi nibo ba nyirabayazana aba byose. Yego. Twinjire mu makuru yacu kuko n'ubundi izi ngingo zishyushye ni nazo tugarukaho. Yego, tuzinjiremo. Ingingo ya mbere avuga iti u Rwanda ruciye agasuzuguro k'Ububiligi. Ingingo ya kabiri M23 irakataje muri plene mu kibaya cya Rusizi. Yego. Ngiye kuvuga mu gifaransa muri plene avuga plene de la Rusizi, ariko ni ikibaya cya Rusizi. Ikindi Tshisekedi ari gushaka ubuhungiro. Yego. Ariko agiye gusaba uwo yimye mushaka. Ikikubwira umugabo mbwa. Hanyuma ikibaya cya Rusizi uzi ukuntu gisa? Oya. Mu mpapuro. Agira ngo nkikwereke. Yego. Ukuntu gisa ni ahantu heza cyane, mpakweretse bahita ujyayo mushakamba we. Ntare ko zahageze se natwe turagenda. Bahita ujyayo rwose mushakamba, reba aho hantu. Reba aho hantu rwose uharebe umbwire. Hangezeho. Ntegereje ko hafunguka. Yego. Hari ahantu ni heza cyane. Heza pe. Heza, urareba umuhanda ukawureba. Uwiheze. Oya rega, niba ariyo mpamvu bariya bavuna muheto b'abazungu bahakunda. Yego bwiza. Niyo mpamvu bifuza kuhigarurira. Abantu ni heza cyane. Niyo mpamvu bari kwifuza kuhigarurira rwose cyane. Reka turebe rero, u Rwanda rwaciye agasuzuguro k'Ububiligi. Bimeze bite? Nibyo, u Rwanda rwashyize hanze itangazo, ahubwo rifungure rijye hasi kugira ngo turifungure turisome ryose. Bahagaritse imikoranire yose bafitanye n'Ububiligi n'ubufasha n'ibindi byose bari bafitanye n'Ububiligi. Yego. Reka ndebe. Kandi wenda dusubije abantu mu mateka ho gato. Yego. 2017 nabwo u Rwanda rwari rwahagaritse imikoranire ni ya gisirikare n'Ububiligi. Yego. Reka ndigereho.
ubundi tumenyere ko abazungu aribo batugira badufatira ibinuza reka natwe tujye tubafatira ibihano imyanzuro kudafatira imyanzuro igihugu nk'Ububiligi gifite agasuzuguro karenze mushakamba cyane rwose. yego rero turebe itangazo. yego ndimo ndareba hari abiri ni gake nze ariko se iyi ntuze yabaye ite iyi monisco ishobora kuba hari amabanga ifite hariya. yego ikomeje gusaba ngo ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe. yafite ibintu tutamenya, yafite amabanga noneho ngo n'icyakavumu byose bifungurwe. hega ifite ubucuruzi mushakamba cyane bataje gukina. none se baciye ubundi y'ubutaka kuki batsitsa kunuza baciye ubutaka n'iy'amazi y'ikirere iraborohera ibabera nziza. ibabera nziza. yego itangazo narifunguye riragira riti nafashe ryo mu gifaransa. yego Le Rwanda suspend la coopération au développement avec la Belgique. Kigali, 18 février 2025. U Rwanda ruhagaritse ubutwererane mu bijyanye n'iterambere n'Ububiligi. yego Kigali kwa 18 z'ukwa kabiri 2025. Alors que la communauté internationale est appelée à soutenir le processus de médiation mandaté par l'Union africaine et le sommet conjoint EAC-SADC pour résoudre la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la République démocratique du Congo visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement, y compris auprès des institutions multilatérales. ati mu gihe amahanga yose ahamagarira gushyigikira ibiganiro by'amahoro by'i Rwanda kandi byashyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'inama ihuriweho na EAC na SADC. yego kugira ngo hakemurwe ikibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwahisemo gufata uruhande rubogamye kandi rubangamira u Rwanda, bunashyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugira ngo gusabota buriya twavuga iki? Gusabota buriya si nko turabyita nko guteza akajagari cyangwa kugira ubwo ni nko guteza u Rwanda akajagari. ariko noneho ku bijyanye no kubona inkunga z'iterambere no kubona amafaranga agenewe iterambere, biriya bikorwa byo kugenda bavuga ngo u Rwanda rufatirwe ibihano, barwima inkunga bagira bati babaye abavugizi ba Kongo. Ububiligi rero bwagiye bukora ni nka propaganda yo guharabika ku miryango mpuzamahanga,
miryango nterankunga mpuzamahanga. yego. La Belgique a pris une décision politique en choisissant un camp dans ce conflit. Ububiligi bwafashe politike yo guhitamo uruhande bubogamiramo muri kiriya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. yego. Ce qui est son droit, ni uburenganzira bwabwo. Mais politiser le développement est fondamentalement inacceptable. Ariko gufata iterambere ukarihindura politike ntabwo byemewe. Aucun pays, nta gihugu na kimwe, aucun pays de la région ne devrait voir son financement au développement compromis à des fins de pression politique. Nta gihugu na kimwe cyo mu karere cyakabonye inkunga zacyo zihagarikwa mu rwego rwo kugishyiraho igitutu cya politiki. yego. Des mesures punitives et unilatérales ne peuvent être perçues que comme une ingérence extérieure injustifiée. Ibihano bifashwe n'uruhande rumwe ni ukuvuga bibogamye. yego. bigaragara nko kwivanga guturutse hanze kandi kudafite ibisobanuro. yego. Qui affaiblit le processus de médiation dirigé par l'Afrique risque ainsi de retarder les résolutions pacifiques du conflit. Uku gufata ibihano bigaragara nko kwivanga kandi noneho bikaba ikintu gikereza nk'ikintu nk'inzitizi ku kwiyunga cyangwa gukunga impande zihanganye. Kandi ukunga impande zihanganye ari ibintu biba byatekerejwe na Afurika. yego. Ibi rero bishobora gukereza cyangwa kuzitira ikemurwa ry'ikibazo. De telles mesures ont déjà échoué à maintes reprises par le passé. Imikorere nk'iyo yo gufata ibihano yarananiwe, yaratsinzwe bihe byahise. kandi ntabwo yananiwe rimwe, yananiwe inshuro nyinshi. Ne faisant qu'aggraver les problèmes et les reporter à plus tard. Si ahubwo kugufata ibihano kugira gute byagiye bitinze ikibazo, byagiye bikomeza ikibazo, ahubwo noneho gukemuka kw'ikibazo kukigizwayo. nko kudindiza aho kugira ngo ibibazo bikemuke vuba, ahubwo bigakomeza bigakururuka. kurera bari ibibazo barabireze, barabikuruye, birakomeza. Ces actions démontrent qu'il n'existe plus de base solide pour une coopération au développement avec la Belgique. Ati ibi bikorwa bigaragaza ko nta bufatanye bushikamye hagati, nta bufatanye ku iterambere bushikamye bukomeye buri hagati y'Ububiligi, n'u Rwanda. En conséquence, kubw'iyo mpamvu, le Rwanda suspend le reste du programme de l'aide
de l'aide bilatérale 2024-2029 avec la Belgique. Iyo mpamvu u Rwanda rero ruhagaritse inkunga cyangwa ubufasha bwaturukaga mu Bubiligi bugeneye iterambere bwari bugenwe hagati y'ibihumbi 2024 2029. Le Rwanda ne se laissera ni intimider ni faire chanter au détriment de sa sécurité nationale. Ahangaha ni kuvuga u Rwanda ntabwo ruzemerera urutera ubwoba. Yego. Ntabwo ruzemerera urutera ubwoba cyangwa ugira ngo rumuririmbe kubw'inkunga batanga, mbese bagamije ko u Rwanda rugomba umutekano wabo. Ukuvuga umutekano ni nyambere. Abandi bashaka tubapfukamire. Umutekano w'u Rwanda ni nyambere. Ni ntakorwaho. Yego. Komeze. Komeza. Notre seul objectif est d'assurer une frontière sécurisée et de mettre définitivement fin aux politiques d'extrémisme ethnique violent dans notre région. Intego yacu ni intego y'u Rwanda yonyine ni imwe, niyo kubungabunga umutekano wo ku mupaka ku mbibi z'u Rwanda, no guhagarika burundu politiki zituruka za kirimbuzi, politiki d'extrémisme ethnique, za kirimbuzi zibasira ubwoko, guca mu bwoko. Politiki y'ababiligi kuva kera mu karere kacu, muri aka karere. Yego. Le Rwanda a besoin de paix. Rwanda rukeneye amahoro. Et se répète, non, et d'une solution durable. Rwanda rukeneye amahoro kandi rukeneye n'igisubizo kirambye. Et personne ne devrait continuer à tolérer ce cycle de conflit. Kandi ntawakomeza kwihanganira ibibazo by'urudaca. Ibibazo by'urudaca bihora byisubiramo ubudasiba kandi bishingiye kuri ubushobozi buke bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo de la communauté internationale ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Ahangaha ndumva ari byo rwose ko na MONUSCO yagize intege nke, hari ibyo itakemuye. Ngira ngo ifite igisebo. Décennie après décennie, ikinyacumi nyuma y'ikinyacumi, ikinyacumi cy'imyaka, pour tenir leurs engagements de démanteler. Ikinyacumi batuzuza inshingano zabo, batuzuza ibyo biyemeje byo kuvanaho burundu. Démanteler ni nko kuvanaho, yo kuvanaho burundu biriya bibazo, gukemura ibibazo, kubikemura. La milice génocidaire des FDLR, sanctionnée par l'ONU, et protéger les droits des minorités. Icyemezo cyabo cyo kuvanaho uyu mutwe w'abajenosidere wa FDLR
wahanwe wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye ndetse bakaba banarinda ba rubanda nyamuke, niba navuga rubanda nyamuke, barinda bamwe muri Kongo bakunze kuvuga ngo ni kominote, za kominote cyangwa y'amoko agizwe n'abantu bake. Les partenariats de développement doivent être fondés sur le respect mutuel. Ubutwererane bugamije iterambere bugomba kuba bushingiye ku bwubahane. Abarumvikana? Le Rwanda s'est toujours assuré d'une responsabilité maximale dans l'utilisation des financements qu'il reçoit. U Rwanda buri gihe mu nkunga rubona bagiye ruzikoresha neza ku buryo ruzikoresha ibyo zigomba gukora. Un fait qu'aucun partenaire n'a jamais contesté. Iki ni igikorwa umufatanyabikorwa uwo ari we wese atigeze ahakana. Kuba umufatanyabikorwa uwo ari we wese ntiyigeze ahakana ko u Rwanda rukoresha inkunga ruhabwa neza. Maintenir ce respect mutuel et soutenir pleinement la médiation de l'unité africaine EAC SADC est essentiel en ce moment difficile pour notre région. Aho niho itangazo rirangiriye, ariko umurongo nasomye wa nyuma icyo uvuga, uravuga ngo turiyamo mushakana. Yego. Umurongo wa nyuma uravuga ngo kubahana, respect mutuel, kubahana no gushyigikira inzira y'amahoro yashyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika na EAC na SADC ni ingenzi muri ibi bihe bikomeye kuri aka karere kacu. Aho ngaho niho itangazo rirangiriye mushakana. Yego. Ngira ngo noneho bararira iki ko bavuga ngo u Rwanda rufatirwa ibihano akaba ari ruri kubibafatira? Bariya Ababiligi, Abakongomani nibo mvuga cyane bamuyaya. Muyaya yarumiwe mushakana. Muyaya amagambo yashize uvuga. Yarumiwe cyane ko na shebuja yagiye gushaka ubuhungiro kandi byari ngombwa. Ariko banza bajyanye. Nubwo tugiye ku ngingo itaragerwaho ariko reka tubivuge. Yego. Niba shebuja yagiye gusaba ubuhungiro byari ngombwa kuko umurundi amutabye mu nama arigendeye. Yego. Ari we yari yizeye. Yego. Ariko nanone bikaba bigaragaje agaciro ka Bukavu cyane. Icyo nzi cyo buriya nuza ari gutekereza ati Kisangani nifatwa ibiro byanjye president ndahita nyishyira muri Angola. Yego. Ngira ngo wenda ni n'ikintu reka bihangane ingingo tuyihereho kuko guhunga kwa Kisekedi ariko mbabarira tubanze tuve kuri ritangazo. Twari tutararangiza neza. Byarangiye ariko tugira ikintu turivugaho gito, noneho dukomereze kuri iyo ngingo. Ngira ngo ni ya gatatu, ubwo turayigira iya kabiri. Yego. Indize kuza nyuma. Icyo nyivugaho iri tangazo. Yego. Riciye agasuzuguro cyane. Riciye agasuzuguro k'Ababiligi baratuzengereje. Ubundi baba bameze nka wa mugabo witwa Nuzi umwe bafungiye kujya mu nzu za leta. Wa Munyamerika. Blikeni. Ababiligi bazengereje u Rwanda. Ababiligi babanza banga ntibashyira ambasaderi. Yego. Nako banga ambasaderi wacu.
yego bashyigikira abarwanya u Rwanda bose, nta yindi ahantu ahandi bafite indiri usibye mu Bubiligi cyane rwose. ikindi aya makimbirane yose bagiramo uruhare Mushaka. nibo babyeyi ba FDLR. Mbese niwabonye ko bagiye kuyubakira hahandi hitwa ngo iki hariya muri Kivu y'Amajyepfo Mushaka? Ndahibagiwe ariko ni mu bice byo hafi hatuye Abanyamurenge. Ni mu Bitoga, ni mu Bitoga. Ni Bitoga kuko byibuka ko haza mu Butinde. Rero usibye n'ibyo, Ababiligi bageze mu Rwanda baje kubukoloniza, batangira gupima amazuru abantu, baca imipaka, ibice by'u Rwanda byose babijyana muri Kongo, bateranya Abanyarwanda babacamo ibice, none nyuma yo kubacamo ibice ntibanyuzwe, baraje bashyigikiye FDLR. Jenoside yabaye mu Rwanda bari bahari barebera, ahubwo bapakiye imbwa zabo barangije baragenda. Ubwo rero birakwiye ko tubabwira ko agasuzuguro kabo tukarambiwe cyane, n'ubundi bungukira kuri Afurika kurusha uko Afurika ibungukiraho. Ni ukuri. Mushakamba rero ngira ngo ibi ni byiza kuko umuntu ugusuzugura akazana agasuzuguro nka kariya, Ububiligi butariho u Rwanda rwabaho. Rega Ububiligi se bufite iki? Ibyo bintu byabo by'abafurama n'abakiby'amacakubiri nibabyigumanire, n'abawaro nibabyigumanire. U Rwanda twahisemo kuba umwe nk'uko twahoze bataraza, ubundi batureke twigirira amahoro. Baratuzengereje ntako batagize, ariko twarabihoreye. Ubu rero aho bigeze nibagende. N'ubundi nta ambasaderi wabo tugira, nawe nta wacu bagira. Ubwo rero nibatuze rwose, bagende babane na Kisekedi, n'ubwo mbona yanze kubuhungira iwabo, ahubwo akajya kubwaka mu gihugu cy'abaturanyi. Yagiye gusaba uwo yimye, niko nakubwiye. Yagiye gusaba uwo yimye. Reka tujye hariya, tugere hariya turebe uburyo yagiye. Mushakamba ngira ngo twigeze kubivugaho mu gitondo ko yagiye. Yahagurutse 3:58. Yego. Ndetse buriya n'indege yamujyanye nayo ifite nomero zayo. Ntiyabo birumvikana ngo we n'abajyanama be, kandi ntiyajyana umujyanama abajyanama ngo asige umuvugizi. Yego. Ubwo rero agezeyo hari n'Abarusiya bari hamwe nawe, nibo bamutwaye. Indege yatwawe n'Abarusiya. Yego. Barabapilote. Ubwo rero ageze hariya ntabwo ibyo yaganiriye n'uriya mugabo ntabwo turabimenya cyane, ariko ubundi byari ibanga ko bagereyeyo. Yego. Umuntu ukoresha urubuga rwa Twitter cyangwa X witwa Pelo Luala, yego, ujya utangaza amakuru y'ibanga yo kwa Kisekedi kandi akaba ukuri. Yego. Arangije ati Kisekedi yagiye muri Angola mu biganiro by'ibanga. Yego. Na Lorenzo. Yego. Birangiye atangaza isaha indege yagendeye n'abari bayirimo ndetse n'abayitwaye. Yego. N'abandi barabikotinga, barabaza amakuru basanga n'ibyo. Bidaciye umwanya muto, perezida wa Angola Lorenzo kuri Facebook ye ashyiraho ifoto avuga ko bari kuganira. Yego. Bya bindi wa munyamakuru yavuze bibaye ukuri. Ibyo birangiye, wa munyamakuru Tete Antoni yabwira abanyamakuru ko umuhuro wa perezida Tete Antoni, abantu banibuke, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Yego, wa Angola. Yego. Arangije abwira abanyamakuru ko perezida wa Kongo n'uwa Angola bari gusuzuma ihinduka ry'imiterere y'akarere ndetse n'ingamba zikwiye gufatwa
nyuma y'ibiganiro byahuje ya Sena Sadek. Ibyo birangiye wa munyamakuru witwa Pelolo arongera atangaza ko Tshisekedi yari yagiye gusaba ubufasha mu by'umutekano we bwite, akantu ka bwite bakiteho, umutekano wa Tshisekedi bwite. Arangije avuga ko Angola yamwimye ubufasha bwose bujyanye n'igisirikare, ariko imwizeza ubuhungiro bw'igihe gito, nabwo butari ubw'igihe kinini, mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ibi bisobanuye ko Perezida Tshisekedi yitegura guhunga igihugu cye. Mugabo umugenzi we rero yavuze ati arimo arahunga nk'impene, nzopfa ndwana. We ntazahunga nk'impene, azopfa arwana. Ibi rero bisobanuye iki bwana Sentama? Ibi bisobanuye ko abo yari yishingikirije bamukuyeho amaboko. Arangije nanone akora ikosa ryo kuba yaraciyemo igihugu kabiri. Ubu nta mupolitisiye n'umwe ukomeye muri Kongo umuri inyuma, kuko iyo tuvuze abanyapolitike bakomeye twumva Joseph Kabila yasimbuye, tukumva Moise Katumbi, tukumva Martin Fayulu, hari n'abandi. Yego, abandi baza inyuma yabo. Abo batatu nta n'umwe bumvikana habe na gatoya. Nta n'umwe uzi ukuntu ajya bavuga. Ndetse babiri muri bo bagiye mu buhungiro ari bo bakomeye. Yego. Ikindi mfite imbere yanjye. Yego. Mfite imbere yanjye wa muntu wavugaga ibyo yanditse. Sinzi, ariko banza umare kuvuga turabinyuramo, ntabwo ari byinshi. Naringize nti yego, uyu mugabo amaze iminsi ahungisha, bivuga ko yahungishije umuryango we kuva kuri mama we n'abana n'abandi. Yego. Bakajya mu Bubiligi. Nyuma y'ibi ngibi byavuzwe ko atabanye neza n'abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Aho yari amaze iminsi atinya kuva mu gihugu ngo atazaza agasanga bamukoreye kudeta. Nyuma y'ibyo abantu bavuga igiswahili ariko bibasira bikomeye cyane. Ibi rero bigatuma abantu bavuga bati, cyangwa n'abatekereza akabona inkende ibiti byayinyereranye. Yego. Akavuga ati reka mbe nshaka aho nzarambika umusaya umunsi byakomeye kandi hasi, kuko nazagera kure byanze byarangiye ibintu byabaye ibindi. Yego. Uko rero gushaka ubuhungiro uri perezida w'igihugu ntaho bitandukaniye no guhunga. Ibyo nibyo. Niyo mpamvu njye navuze ngo Tshisekedi yahunze. Yagiye kwiteretera inzira azanyura amahunze cyane. Hari ibyo ufite. Ibi rero nakubwiraga ni uri ukunda gutangaza amabanga ya Tshisekedi yanditse ati iruja birihuta. Ame kamera zanjye. Kipe dute de ton efficacité. Ninde washidikanya ukutibeshya kwawe kamera yanjye. La présidence angolaise vient de publier ces photos. Présidence ya Angola emaze gushyira hanze aya mafoto. Amafoto abiri, imwe bicaye indi bahagaze bahanye akaboko. Noneho agakomeza ati ces photos confirmant la présence de Helmut Ngereka. Ntabwo ajya avuga Tshisekedi. Ntajya muvuga mu izina. Amwita Helmut Ngereka. La présence de Helmut Ngereka ce matin Rwanda. Ati aya mafoto agaragaza kuba Tshisekedi ari muri Angola muri iki gitondo muri Rwanda. Je vous l'avais annoncé, nari nabibabwiye. Helmut Ngereka est allé chercher un soutien pour sa sécurité.
Tshisekedi yari yagiye gushaka abamushyigikira ku bw'umutekano we, gucungira umutekano. ntakijyanwa n'umutekano w'igihugu ni wowe bwite. Si l'Angola ne peut intervenir militairement, niba Angola itemeye kuza kumufasha kumurwanira, ashaka umutekano we. Rwanda promet un exil temporaire à Helmut Ngereka. Rwanda yamwemereye ubuhungiro bw'igihe gito, bw'igihe kigufi, mu gihe byaba ngombwa yamwemereye ubuhungiro bw'igihe kigufi. L'homme a la garantie de faire une escale protectrice en Angola avant de s'envoler ailleurs. Bamwemereye ko mu gihe yaba ahunze azanyura muri Angola akahamara igihe gito ubundi agakomeza. La fin est imminente. Ni kurangira kwe ihame urageze. Il négocie déjà pour son exil. Yatangiye gutereta uko azahunga. Yego. Bwana se nta mikino navugaho. Yego. Ntabwo umuntu yamwemereye ubuhungiro kubera ko batavuganye ibyo buryo azahunga. Yego. Niyo mpamvu navuze ngo uyu mugabo yatangiye guhunga cyane. Ikindi, hari abagabo babiri bose mu mvugo zabo bakomeye muri Kongo. Yego. Mu mvugo zabo bavuga ko badashaka Tshisekedi ku butegetsi, nta n'ibyo kumvikana bindi. Abo bagabo ni Kabila. Yego. Hamwe na Moise Katumbi. Abanza aveho. Ati nabanza aveho tubone kuvugana. Yego. Ibi rero bisobanuye ko Tshisekedi yarangiye noneho pe. Yego. Yarangiye kandi ni ngombwa ngo agire n'ubwoba n'ubwo wenda turi kumuseka. Ku rundi ruhande twamugarukira. Yego. M23 irafata Goma igafata Bukavu, muri Katanga bakaririmba Corneille Nangaa. Yego. Ubwo ni Kinshasa bari kumuririmba n'ahandi. Yego. Muri Kisangani ho bari kwamagana leta ya Kinshasa. Nyina akamubwira ati watwitse Kivu ugatwika n'u Rwanda. Niyo nama yamugiye. Nahoze mbona amajwi akwirakwira. Ngo natwike Kivu ngo atwike n'u Rwanda. Kivu se aranyuraho intare za Salama. Yewe byaramunaniye. Ubu rero rya jambo Skarimushi, Mendele Skarimushi, ni guhindukirana warivuze cyane. Rero ntabwo byarangiye. Yego. Urugendo rwe ngo rurakomeje. Kuwa mbere ngo azaba ari ahantu bita kwa Bucuti we Putin. Kwa Putin ho nta kintu bamumarira arabizi. Kuko bamufashije kuva M23 itarafata Bunagana. Uwo rwose kwa mbere arajya bamwirukaho kunuza. Kwa mbere arajya kwa Putin. Uribuka umucancuro birutseho Kichanga. Yego. Uriya ntambara ya mbere ya Kichanga. Ndavyibuka. Akirukanka agakizwa n'amaguru. Yego. Ntabwo nuzi urwo ariho rumworoheye. Umugabo witwa Putin. Yego. Nawe na Ukraine ntibyoroshye. Icyo ntambara gafite zo gutabara Tshisekedi. Ikindi, impamvu Tshisekedi ibyo bitumvikana kwa Putin ni ibi. Bamwe mu nshuti za Putin zo muri Afrika ntango bashyigikiye Tshisekedi. Yego. Abatamushyigikiye nka Traore ni umwe mu bantu bizwi neza ko we na Putin rwose barimo neza. Yirukanye Abafaransa, yirukana bake. Ejo bundi yaranditse ati gufata Goma ni ikimenyetso cy'uko Afurika ikomeje kwibohora. Yego. None se ubwo azavuga ijwi rye ryumvikane? Ntabwo bizakunda. Ntibizakunda rwose. Cyane ko buriya abazungu nabonye bakunda abantu babo. Ubu ntabwo Putin ayobewe imirambo y'Abarusiya baguye hariya. Hari nawe yabonye bagiye bubitse imitwe.
ahubwo azagera amubaza ati abantu banjye naguhaye wabashyize twikomereze. reka dukomeze tujye kuri iriya ngingo yari iya kabiri. ariko ngo hari n'umuntu wamubwiye ngo ave ku butegetsi nubwo bikikwiswa. yego yego, ngira ngo ni amagambo ya perezida w'ubufaransa. yego yamubwiye ati, yavuze ati genda abona akwiriye kuva ku butegetsi kuko abaturage hariya nta mutekano bafite. Tshisekedi asigaranye perezida wa Chad gusa. nawe nuko ari mushya ni amavamuhira. ntabwo arota umuriro nawe utazagenda kuko ndagira ngo nkubwire, reba inkuru nguhaye ya Chad. urebe wumve perezida wa Chad niba azasemuze. yego banza unsomere iyo nkuru. abantu babiri baganiriye, umwe yagize mbiki. ngo yego baje. abo ni bande baje? uretse ndabyumvibwa imbere. baje inzara iri mu kubica nta masasu bafise. abo ni bande? niba atari abacadi ni abasirikare b'u Burundi. abacadi bari bataragera hari, ahubwo aba ni abarundi. ubwo niba abahungu ba Neva. yego ntange mu ibageraho iva Bujumbura se. yego undi ati dufite ibibazo byinshi. dufite vuga ururimi rwabo. dufite ibibazo byinshi. yego nta ntambara twoshobora. yego erega igihugu nta mafaranga gifise. yego intambara isaba ibintu byinshi rero. urimo kubivuga, vuga ururimi neza. intambara isaba ibintu byinshi. rero wizeye ubufasha ku bandi ugira ibibazo bibi nk'ibi tugize. yego ejo faci abishyura. ayo faci abishyura muyashyira he? ati ayo sinabaza ko aja mu gufasha abasoda. ikibikwereka ni uko baje ataco bazanye ku kimiduga n'ibikoho binini byose byari ibya FARDC. yego hari umukoroneri twamanye ambwira ko amaze amezi 16 muri Somalia atarahembwa. Uburundi burafise ibibazo, abantu bataha n'amaguru kubera atamabisi. yego essence litiro 20 ni 500,000 ibihumbi 500. yego urumva ico gihugu gishoboye intambara. yego undi ati yampaye inka. baraza DRC ku maguru, barava DRC ku maguru. undi ati benshi baje n'amaguru bashikira mu Kibitoke. nk'ubu M23 yoshika Uvira igaca yugara frontiere. bankaka ko tuja kugura bakanka ko ubwo nukwanga. bakanka ko tuja kugura essence twoba dupfuye. twinjira mu mushakamba. icyo nashaka kukwereka aho ngaho ni uko hari bamwe bahereye aho ngaho bahimba igisirikare cy'u Burundi, bagihimba ngo ni bari KMP. hajya ni KMP. kibuno mpamaguru. ni kibuno mpamaguru Defense Force. ubu rero barimo bariruka noneho nibwo baba kibuno mpamaguru. ariko aba bagabo bo mu Burundi bazi ubwenge. kubwira icyo batanguranwa nacyo. ngo babonye ngo M23 nigera hari igafunga umupaka ashobora kugira ibibazo. uyu sasa abivuzeho ngo twoba dupfuye. noneho hari ikindi. nari mvuze nta bagabo bazi ubwenge ku ifaranga. yego uribuka inkuru twatangaje tuvuga ko yego umugaba w'ingabo z'u Burundi yego yagiye muri Kongo kwishyuza amafaranga yari asigaye.
ndayibuka. babonaga bagiye gukuramo akabo karenge bati reka tubanze dusabe udufaranga tuyakuremo urugamba rugishyushye tuyakuremo ikubise ibijyanye. nayaduha turahita tuvamo tubijyanirane byose. Yego. ubu ngubu Burundi na Kongo bari kurebana y'ingwe. injangwe n'indobo. hari rero Sugira Mireille ati bye bye Burundi. arakomeza ati entre par la grande porte via EAC. abarundi binjiriye mu muryango munini baciye muri EAC. il s'en va par la fenêtre tel que des voleurs. none bagiye banyuze mu idirishya nk'ibisambo. sans honneur ni gloire. nta shema. plus jamais jouer avec les lions de Sarambwe. ntibazongere gukinisha intare za Sarambwe. munyibukije ijambo ryawe Ingoma. Yego. abwira umucancuro ati don't joke. Yego. nta kujokinga rwose nta gukina na M23. ushaka rero hari umuntu nsekeje ariko ni Umurundi. Yego. aransekeje cyane ibintu bisekeje. arambwiye simuvuga izina ariko aranyumva ko nabivuze kuko sinabyihanganira kubivuga ngo aba Barundi nta ntambara bashobora. ni domo peke yake. agambabarire kuko ibintu ambwiye birasekeje cyane. kandi ni umushinga ntayarabazi. Yego. dukomeze gushakamba niba hari ikindi wavuga kuba abarundi rero baragiye. ariko impamvu iteye abarundi kugenda uretse iyo kuvuga ngo babafungiraho ni iyihe? ubu abantu baribaza M23 igeze. hari ibintu bibiri buriya bitumye bagenda buri wese agomba kumva. Yego. impamvu ya mbere ntabwo Kisekedi yakongera kubishyura. Yego. impamvu urumva gukorera amafaranga byahagaze. impamvu ya kabiri bari kureba inyungu zabo ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cyabo. Yego. bafunze umupaka n'u Rwanda. M23 niramuka ifashe kuko byarangiye yatangiye ubu yageze ku mipaka itandukanye ihuza u Burundi na Kongo. uyu mushakamba imipaka isigaje nihuza u Burundi na Kongo. imipaka y'u Rwanda yavuyeho rwose bambe bayinyuzeho yose bahafashe. iruhande rwa Kongo. nibaramuka bayifuye icyo bari kurwana nacyo ni ukugira ngo ubu ngubu wasanga batangiye guhamagara M23 babwira ati ngo kabyaramwe muce inkoni zamba turabavandimwe. Yego. dushobora no kubona ejo yemeye gufata bandi zambohe. Yego. yise Red Tabara. Yego. noneho ati nibafunga bamfungirane umupaka ndabamfuye nafunze w'u Rwanda ndabansigaranye Tanzania gusa kandi nabo nta mbabazi bangirire ejo bundi bacibira. Yego. abona zabasigaye hagati nta n'indege agira. Yego. none ikindi Neva ari kureba akavuga ati nindwana abasirikare banjye nibarwanira ku mupaka nibarindira ubusugire bw'igihugu muri Kongo. M23 nibarasira ku mupaka wacu irinjira muri Kongo turwana. kandi M23 yankubitiye Rubaya, yankubitiye Kicanga, yankubitiye Mushaki, yankubitiye Ngungu, yankubitiye Minova, yankubitiye Nyabibwe, yankubitiye Rumbishi, yankubitiye Bukavu. aho ngaho babandi bamaze kwihuza ngo bakureho ubutegetsi. ko bagiye Ngungu mushakamba. akavuga ati babandi noneho batangiye kwandika ko bagiye gukuraho ubutegetsi bwanjye. barababonye ababafasha kandi bashoboye. ubwo rero nk'umuntu uzi ubwenge nk'inyamanza ikenga yahise avuga ati reka nkuremo akanjye karenge reka dutegereze ahubwo
imvugo zigiye gusohoka i Burundi kuko ejo hasohotse imvugo ivuga ko nta kibazo bafite umutekano mu gihugu hose. Ubu rero hagiye gusohoka imvugo zidasanzwe, wabona bagiye guhita bemeza Kisekedi wa guverineri bagahita bamugira imbohe, yego ejo bakamushyikiriza M23. we guverineri Rusi ntabwo ari i Burundi, ari Karemi. Ari Karemi ajya ntabwo yagiye i Burundi. Ahubwo umwungirije ngira ngo niwe ushobora kuba ari i Burundi. Reka tubitege amaso, tubitegereze, ibizaza tuzabyakira uko biri. Ikiriho nuko bakuyemo akabo karenge, bavuyemo rwose, baragiye Mushakamba, ariko Tanzania nayo igende bambutse bagiye. bariya basamye arasibo, ikibazo cyabo hari inzira banze guca ko barayica ariko bazayica banze bakunze. Hari ikintu nibuca, yego Umurundi azi ubwenge, azi gukenga. Ryarashe yabonye ko ubwenge bwakaranzwe ari munsi y'urujyo cyane. Yatekereje ibikoresho M23 yafashe, aravuga ati iratwirenze, ibona bajya babatwika batiriwe babegera. ariko jyeweho ntabemera, naho bajya kureba M23 AFC bakanegosiya, agahabwa za mfungwa zabo z'intambara. Ejo uzabibona ibyo babikoze, noneho navuga nti aba bagabo bazi ubwenge. Ibyo bizaba, hari ibintu uri kubona bigiye kuba hano imbere. Mu bintu bigiye kuba hano imbere ni ukuca bugufi ku Burundi, dushobora no kubona rufunguye umupaka n'u Rwanda. Yego. Mu bindi bintu bizaba hano imbere kandi vuba, ni ukubona u Burundi busabye imbabazi M23. Mushakamba ikirere kirahindutse pe. Cyahindutse, ibintu byose byari bizingiye kuri Goma na Bukavu. Ikirere kirahindutse Mushakamba, amakuru atangiye kuryoha cyane. None se urugero, niba Wazalendo iri kurwana na FARDC, yego, hariya biriya bice byo muri Plaine de Ruzizi tugiye kureba, turaza gusanga M23 yagiye isanga Wazalendo yikuriye FARDC mu nzira, ubundi Wazalendo nayo ikihungira cyane. Ubwabo bamanje kurasana. Uyu bundi FARDC wageraga hariya bamubwiraga bati intwaro hasi. Ubwo rero ibintu byisobanuye. Asobanutse. Irondo ryisobanuye n'ibisambo. None se ko abaturage bari Bukavu bari kuvuga bati Imana izadufashe, M23 ntizava aha. Yego. Kamanyora ko hafashwe bakabyina abaturage nijoro, nabonye mbona amafoto. No mu kanya Ruvungi yafashwe. Yego, hose bari kubyina. Ruvungi nabwegera ngo bwegera aho hose harafashwe. Ubwo rero urumva, kandi hari aho biroroshye no kuhafata bakagiye bahamagara twirwana ati mwohereze paratuni zihasigarane. Yego. Muze rwose muhasigarane mucunge umutekano wa bene wanyu, twe dukomereje Kinshasa na Kisangani. Yego. Ariko ngo hari guverineri wiripotinze kuri M23 nubwo wenda tutarayagenzura. Wa Karemi. Biravugwa ashobora kuba yanze kuba impunzi nka wa mugabo. Biravugwa ko ashobora kuba yasezeye, akigendera akizira muri M23. Yanze guhunga nk'impene. Shakamba tugane ku musozo. Dusoze rwose, tubwira abantu ko Kamanyora yafashwe. Tubwira abantu ko hajya ni Ruvungu. Ni Ruvunga. Yego, Ruvungi. Bwegera yafashwe. Yego. Aho ni ahantu byari byavuzwe ko n'ubundi nta mwanzi waharaye, baraye bahunga. Yego. Abaturage baho bari kubyina baranezerewe. Yego. Kandi ibyo bice byose ni Plaine. Tunababwira ko na Ndurumo yafashwe. Ndurumo muri Rubero.
hari ijambo ryavuzwe, yego hari amagambo abiri turasorezaho. yego Mu ijambo risoza umwaka, yego Corneille Nangaa yaravuze ngo intambara igiye kwihuta. revolisiyo impinduramatwara. Iyi impinduramatwara. revolisiyo igiye kwihuta. Mm. iryo jambo yarivuze asoza amahugurwa y'abakadre. Yego. Ibyo birangiye, yego arongera avuga irindi jambo, nako hari umusirikare wo muri Uganda, uriya bamwita ni Katabazi, ni Indera. ntabwo nibuka izina rye. yego bari mu Liyetena rwego Koroneri. rw'ubutasi. yego Liyetena Koroneri. arangije ati ndabona ibintu bishobora kuzakomera bikarangira ari ingoma ebyiri zisenyutse. ingoma ebyiri ntabwo yigeze avuga izo arizo, ariko yavuze ebyiri gusa. none imwe yatangiye kujya gusaba ubuhungiro. yego ngayo nguko. indi nayo yatangiye kuzingira umurizo mu maguru ihunga. nayo ngo hari leta iri hariya ngo ishobora kuba iri kwikanga kudeta. yego ngayo nguko. dushimire abakunzi bacu Mushakamba. turabashimiye cyane. tubibutse ko u Rwanda ruciye agasuzuguro k'Ububiligi. 23 irakataje mu kibaya cya Rusizi, aho yafashe Ruvungi, igafata Bwegera nyuma ya Kamanyora. yego. tunababwire ko Tshisekedi ari kwishakira ubuhungiro, akaba yasuye umukuru w'igihugu wa Angola mu rwego rwo kuganira nawe ibyagizwe ibanga, ariko bishoboka kuba harimo no kuba yashaka ubuhungiro, gushakira inzira mu gihe yaramuka abunze. turabashimiye rero abakunzi bacu, nk'uko tudahwema kubibabwira, abatarakanda subscribe byibagirwe, kandi subscribe rimwe, bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, kandi share ikandwa inshuro zingana n'umubare waba ushaka gusangiza aya makuru. kandi badushyikiriza ibitekerezo byabo babicishije ahanditse comments. ibitekerezo byabo birushaho kutwubaka, barushaho gukora neza ibyo tubakorera. ijoro rihire kuri twese, ku bakunzi bacu ndetse no kuri wowe Mushakamba twafatanije. yego. kandi mikoro ni yawe Mushakamba. urakoze cyane bwana Senama. ndabona Patrick Moya yavuze ngo intambara ngo ihari, ngo si iya perezida, ngo si iya guverinoma, ngo ni intambara y'abanyekongo, kandi abanyekongo bari kwishimira ko babonye Muventura. ubwo rero ibyo ngibyo Moya yari ukwikura mu isoni. turashimiye abari badukurikiye mwese. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha.